Father, everyone, and welcome to Whakanete Cemetery for the unveiling of the headstone this afternoon of Pepe, Mahalo, Talataina. And welcome to our whānau and friends who have gathered from near and far. As we gather here, we remember a year ago and the sadness and the hardship and the grief and the tears that were shared over the death of a much-loved husband and father-in-law, grandfather, and, such a good friend to so many of us all. So as we gather today, we pray in thanksgiving for the gift of good weather. We pray in thanksgiving for the gift of our faith, and particularly for our community that gather this afternoon. We're going to begin with our Samoan hymn, please. Sign of our salvation. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful people and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Let us pray. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that in the same Spirit we may be truly wise, and ever rejoice in his consolation, through the same Christ our Lord. Amen. And loving God, we pray you send your Holy Spirit to be with us as we gather this afternoon to unveil the headstone for Pepe. Pray that you will send that Spirit to continue to guide, bless and protect us through the formalities of the unveiling and in the feast that follows. I pray especially for the family, all those who mourn the loss of Pepe, that their tears will be dried, their broken hearts healed. And know your grace, your love, and your compassion through Christ our Lord. Amen. We read from the book of Genesis. Jacob set out for Haran. At sunset he stopped for the night and went to sleep, resting his head on a large rock. In a dream he saw a ladder that reached from earth to heaven, and God's angels were going up and coming down on it. The Lord was standing beside the ladder and said, I am the Lord God who was worshipped by Abraham and Isaac. I will give to you and your family the land on which you are now sleeping. Jacob woke up suddenly and thought, the Lord is in this place, and I didn't even know it. Then Jacob became frightened and said, this is a fearful place. It must be the house of God and the ladder to heaven. When Jacob got up early the next morning, he took the rock that he had used for a pillow and stood it up for a place of worship. The word of the Lord. Thanks be to God. That reading with Jacob sleeping on a rock and the vision that he had, and of course the blessing that he left behind, recognizing it was a sacred place. And so too we gather in this sacred place where Pepe lies, and we erect a rock or a headstone to remember him, to honour this place where his body lies. And when we come here time and time again, it's to remember, to pray, to cry, to laugh, to all those different things that come with the loss of loved ones, remembering and bringing memories to mind and heart. So I'm sure that the headstone that we're about to unveil will be a wonderful sign to us of the sacredness of this place, but also a place where we can gather time and time again to remember. And that's what we do when we have our headstones. So to Taito and the family, it's a really hard time at the moment for this,
but it's a special time because this is the last physical thing we'll ever do for Pepe, and honouring and loving him and remembering him. So our love and our prayers with you, especially at this time. Kalau kalau aku le berkuap ya kalau balik ngake. Oh kiri pinggir kamu mau. Kita mesti tak se-Malaysia pun yang orang ya. Okey. Muda. Nggak dianggap apa? Ya. Oh. Ya, saya lama. Almighty God, we pray you send your Holy Spirit to bless this stone in loving memory of Pepe, Mahalo, Talataina. Precious loving memories of Pepe Mahalo Talataina. So if we mai la sos ful maltasi masina lua tasi fa fast food. Baliu le sono masina uno lua fe balelus ful. Beloved of Paulo and Melota, Maunga la Tawa, cherished husband of Maria, your life was a blessing. Your memory is a treasure. Your love beyond words and missed beyond measure. Olo wali ya lo mamo yo ia elese me ultimate vai. Alo fanga multima pelina missed by the children and the family and friends. Thank you for all the times you spent with us together. Thank you for the happiest years of our lives. We will forever be grateful for many gifts you sent us upon us. We love you, miss you, Grandpa. Hello. Almighty God, bless this stone which has been erected as a memorial for your faithful servant Pepe Mahalo. And because he was blessed with the sign of the cross when he was baptized, may that same cross now provide shelter for him. Because the cross is a sign of your chosen people, may you, loving God, continue to bless the family who mourn his loss, and may we always be comforted by the fact that your faithful servant Pepe is in the kingdom with you, and we will see him one day, but until then, may our hearts always grow in faith and in love, through Christ our Lord. Amen. So I'm going to pray, and our Father and a Hail Mary in the Samoan. Tamaya langi apa ya suafa yo malo malo ya fayelo finalo langi pen fayelangi e foi mayati matulas ne ya matume ai tamulas nge fa mama le ati matu ya matu sala be matu foi matu fa mama le ati ye wanga mayati matu o foi tsaina matu fa susuma I love you, Matsu, my Amen. So, love for Maria, to more Garcia, we are to a Mario, Fine, Mario, Yesu, le follow Maria, Bayatina, to a Tase, Matsu, Tatan Sala, Yona Pone, Malituasa, Matsu, Woti, Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Our final hymn. Oh,
In the Māori world, when we have a hora kohatu, an unveiling, and the last thing we do before we leave the cemetery is always to touch the stone that's been unveiled. And again, it's just touching the wairua, the spirit of our loved one who lies there, and leaving something of our own wairua behind as well. So it's sort of receiving and giving. So it's really, I'm not sure the Samoan, you have a special custom? You do? Come on. O te tali tonu o leo a pai loe tato mawhtanga ngia yasu. O taton foi, whaftai a inga lua wa pot mai a meise ia o me masang. A meise re kale sia tina nei a taito maria ma alo Talataina. E watu ase mata o whaftai. I tau long sua wale ne yasu. Ala fa umata to upu I ole hoa St. Mary Evendale. La tato watu ayo faisina lunch yam tato tata noai malawa lava tai. Ua malole kalai limu ko la pelega foi tupa'i. E mangaku e wa vela valo fonga e fai mo ko fa mo mori le paia ai ngalua e age le fio mai o pakele. Me ia leo so mako kaofi. Ave ia lo le fai mo ko fa mo boli le fionga ia pakele me se foi le fionga le kai fonga ia kuala mal paia le kalesia. Mbalu la vala uria e mbaise Paolo mangafa e mbalu ele paia ai ngalua. Ka ko se lua lo sa pa lo fa fkai fa ele se ka ko upu malanga fa lalo. Afkai. We meet again at the town hall. Yeah. Pepe. Yeah. I won't be late. Okay. Yeah, that's fine. We'll see you there. Ia lau malanga. Lo kokoga ia lango manu lo kokoga. Ia lau. Ia ngai maliali. Mo. Oi cua. Oi cua. Ia ko mero la ko ko. Ora se mako waka. Ko te asa ko mai lo. Galai pue matu ato. Oi. Hello. Yeah. Can you come with me so we can have a photo together? Pa I ba ko Oh my goodness. Don't you want it for a dance? Whoa. Zaro. 1, 2, 3. One for me, eh? Hey, lava. That's the ma. Yeah. Beautiful. One more. Hey, lava. One more here. Yeah, pa. Jolu, lua. Ngai whengia e o me puse ruaka. Hey, lava. Just calling the sisters. Okay. Kai lava. All right. Not too early. Yeah. We'll see you at the hall. Thank you, William. Yeah, so yeah, the mo puse ruaka mo mga. Is that Toi? Jolu, lua. You. Kai lava. Yeah, the office next. Lua. Hey, lava. Left side lava. Yeah, ready. Jolu, lua. Hey, lava. Yeah, left side.
No worries. Go do something. Sister. Yeah. I think I was about to read. Should open his beer. Nope. Thank you. Nope. What was it? I would like to ask the parish priest if you can please make your way the head table so we can make a start. Ya, papengan fai orbea, kesusuya, yang kai buat pakai paralagi, buat pakai sarboa, yang memori kau jangan lama kita malam orang laku ni, dia laku masa soroba pura kaku fai lakukan, ya fio aku ngai orang fio pakai ni, yang apa dia, awal pun kau pelajari dah fio, ya kai kau pun suafa, ya le, ya fio mai ya prestige ya kuala ya obala awal ya belum fioga que fio mai le do no lam wa paia le kanesia ba baru ai kausi yo warta ku kanesia ka hu ya ya kana bele ya ai no fio mai la le prestige ya awal le malu ke ya ba ku ke bana alfa ala fo le fio mai fu yo vi ya vai ka fu kula ka pese por pese ko kia Yawa, kalau dia perlu apa, kalau baik kalau kalau dia bayar kan, jika dia aku mahu ya, baru ya ini apa iya apa? Hai sahabat. Yang aku foi, aku dia mah amat aku baik. Kai oleh masyarakat, kalau lama
le kulea ko pa si o ma ia o ba au ko da pikoa la pio ia ile na roinga la pio ya peko pero mo fo ya mo pa ni dai ia le tinga ko por fatua por confine pasivo ya Pepe ma aro para caiga ia le tinga ko ya ya wala aro ya que fio mai no le o ta por hablar ya Pepe ma ya vai por lá por aqui vai ya ya esse milo esse como capão lá que o balão vai ficou a o eu sou da pio vai ya vai de que fio vai no suelo capo vai do yupa eu no lá yo Kaya fala ni, lo kumenya, ay mamoi kore, kayo ni, ako ni wakita mo mo. Ya Pak, kai ko ko ba happy ale yo en manis ka ha kai ma wa ma ba ba kai lang ya wala was ko ya fio kai kai lo ki sa mo o lo ma wa pese ko ba lo inga lo ko pa ma stimo ya wala awa ki fio aki la ko ma wa lo wa ka ku mo ni ku lo ta ku lo la ka mo ni Yo marco ya daw agora delisio ka lokia sa usia mawinga na fio ya kai yo kero mawa ma bola ma ko yo kana kuma ya wa ka ka mo ni ya so ka ka singa ya para ko ya fio ya pakere father can you place the food please. Loving God, we pray thanksgiving for our Talataina father who unveiled today the headstone, their beloved husband, father, father-in-law, grandfather, great-grandfather, dear friend to so many of us, and great member of our Samoan community here at Whānau in Avondale. We pray that he will be, as he enjoys the heavenly banquet, so too this banquet we are about to share will be just a small foretaste of the great banquet of joy and eternal life we look forward to. We ask a blessing upon all our families this day. We pray especially for all our loved ones who are dying. Of course, we remember especially Pepe, that he will be enjoying the kingdom of God, all his loved ones, all the angels and saints, with the Blessed Virgin Mary, Lord Jesus, and our loving Father. We ask this in all our prayers through Christ our Lord. Amen. May God bless us in our gathering this afternoon. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Father. Yo kai koko lao la pagasolo kula ka kupatinga ya rumo le ulo la lao ko va ko wa o kusia ma vea mo mai o ya ai mo panole sa mo koko mai pa io le kasia ma ko para alfa alwala yo kai ni ya le sa mia ya sa ma kama o ya fio mai sa ili lama fili no ko lama ka ile kau mafa ku me kau sabi wa efi kau sabi ni ku rodas le maku bal alfa la le mala ke ka kai lo yuri o ka ko e so fa le skulu wal ma nga yele makalo por kala me mai o ile i ula la yele wo ki sambo e fa so solo ko mba ko ile kula
e whawhingofia lau ngā ruenga ma lea ngā whaloalo. Sara mua whakakai whakahangu mai ki o te kai kowe he kau. Kai. Wa si mua kuraka. Ai makua kene. Ia waraura ka parai kiki o te kota ai. Ia whapea. Ia wapa whaarau i e ki o ngā kowe si te singa. Ki o kowe wale nei maru. A ki o mua mai ka wāku pe ko sangu ka kau whakawa leo wala ko sau ki e muge. Kai. In the car. Okay, so we'll go. So okay. Thank you. Siap kamu. Ya. Si mera iri kusi. Saya main nasa. Ya kau ikan dia dia. Kau ikan tu kau yang mana? Mana ada suami yang kiri. Ya. Lama. Lama si mera.
Ngaku leo lo alo malier kalingo le suai. Wa po yo ka ko malo e mai se lava e fionga ya pakele. Ole kai o saginga ria yasu. Ya e mai se foi ole paia la silasi wa le walking sabor leo lo fio mo yai sabor poco. Da wala uia. Ya mai se o ngafa ma paulo e malwai ngai ku ole ainga. O mangaku lea yo ke kapapua lo suafa le se kuli o vale o ke whakulau foi. O le ngai aso male kakalanga o le abei ia e mai se foi o ke manga kua upu o le pango ka ngai le kuka makau o Yesu lungo le sakaulo. Mai le kala le pango ka ia Yesu Inga wai lo le pupu o le langi. A e a fio lo malo. A lofa mangkua mai au. A e mori mau pupu a saulo i le kusi. Le au ngale le ie ma le wha mau. Ulu fale mai ai le fia lo wari. O leo waka ape. Ko finga ngai kuri makala pe o kalenga ya mari ko ka u papa. Aua si foi masa ngole kai o saunga e mboli la palapa pa o malo e kakala le faleri aua le akwa gol ko sanga o le vala u pa ia le ku ka ku kamaya malo a faila o kalango ai pa ia masa ma fainga ia le fainga le fio se yuli lua fale alo o alo kaulu papa ia kaigage foi le moka ai mai se le ngofo akula fale ia la ngofo male mamanu ile amukua le kuya kua au kalango foi pa ia masa ma fainga wa le fio ngafa malo singa ai kaigage morio male ainga sambori o male mambaru le ko le fua o paia nga masalu sunga fongo ka kamba ya malo a fai o ke fa pe aku le uali ile ka fa ya kusa wa le sunga fa muinga le kupu le afingo kala le malie ile afingo o mbaka ukia o kuya ku mbaka ukia fa kulo le nga mawai fae nga fa fonkir kupu o le kuya kuar kamanga o le kava kusal nga go fa pele a le fio mai kuala o le akali o kuala ka kambalang kuya nga kambalang e fa al lupe ya ile kalesia le ngei o lo ka ko ye le so pa yela masa fa nga sa mo poko o ke fa ku lo ai le ma fai o ngalo a fia se o ngavau la nga fai kau le kai mo soifua ma alo e le ma fai e kali o le kai me o mai kai ko i me ale kalesia nge e ia i foi ma alo e ui anga ga ese o la kalesia ai ka pu vai kasi mai ai nge pa pele a le weli o se me a lofa fa ka va ale le fionga ia kuala ma le pa io le kalesia e Afrika la male ke funga la ulenga bombori yaku ia wale ku maulen ka ko yai o mga kulea ia ka mio se te ya e te yo le ia la ko ya le ko ko le bua o so kala le mbale nganga fa ro le bombori ko ai se me alo fa ka ba ai alo ia yo fa ba malo mo gere yas lua o le fio mai le kai o le anga sale fio ga baka fai balo ga uso le sunga le fio ga treskege ya sa kula fai musu mai le anga kai ko e o ia nga makua so i fu kai ko a lo o ka ku pe ko ga la anga sale o kala mo mo ma lu mar ko mar fa che yo o se la o le me alo fa le anga sa ya wa ma ko
Kai no whakakame no la. Ai a mawhia kere ke asu te kua mai whia. Saya kua. Kalaiga. Naka. Kakine maki uko wa kama kua. Rupi, dia uko e whai a kua. Wa kore uko. Aka te mungu bao le ato. Ia o whapelea. Laka e wha mea o keke au ni. Wai wha ke ia to whapelea. Sa kau sema se kaini. Awako e mua mea te whai a. E whai o le wha amaka ngaka ko le wale kia kau te sami toka. Lua. Ia au lesi hoi kamaka. Ia moso i lopa le mea kare kumaka kuwaku ro. Era o whapelea le anga. Au mea aku. E mama mua e whako komo whai ka whakako. Whai mari e whai mua. Ai, o mau le ama mua pa i o le kālesia. E mamori mai lau kou loko walofa kura. Ia pioma i tuapa ia kai. Ia wa Pepe ma alo e mese kupa i lea mani moku iau mani mina inga. Whapele a laka, whawhikai le whakuku le whonga. Leo o konga au masui ai. Ere me yasu. Kai ko sa ko plapai na mese kai ko prestego le awasa ia le awa kenge o lengu e fai o kenge o wa ho ki ia kenge fa ai o e la na kari ia kenge e o pe o ma ko kala le fa kai mai fa na ko amalo o mo fa lo ma ma ese kai ia ka ko fa lo la fa lo ta ko ka ko ba kai Karabua. Leo o kuna kai. Upu o kumaru. Ia nga turigi ai ko ga no kingo tsama. Ei. O mea. Ia fa tu ia tu pa ia ai gari. O ia. O makpa ne. O lo ku ia uma ia pa le povo makpa. Ia va nga ia kala o makpa muri ko to ko ia la o lo ka. Se kana no vai. O umba ka pui ka po. Gai pa fora le fala como no. Le kala sa tua. Vai. Le se kana no vai. Le kana pa la. Ai o mo para o ngai a ko vale. Vai ele pa o mana na. Wala eu ma ko vai já sobre o bar por ina. Tu mai ka chapa. Trei la ka. Acho que vai le paguia ba kangue. Oleh Eropa al-Basta, e com o banco quando oleh pandei o mal política para dar para lá, o que era? Não. Caiu banco. Caiu para fora. Caiu o mal. O mal desse corpo aí a rua. Caiu o banco. Caiu o corpo lá. Tuiātaga, papaya que eu sou forte no inga de dele, porque eu acho que lá já ele acaba de falhar até passar lá de eu não vou para o mais, vou para pele, se tem muito bem para o para aí foi se abre lá por ela, já cara não vai ter como é vai para uma não vai já, eu cara problema lá para ficar, se ele já se como eu para se uma lei para área com uma coroa para já, aí vai fazer como aí para ficar ya udah lah baik aku kau maaf dia sekai dia lain lah kau mereka aku ai kali aku melihat kau apa para t-shirt ya awal cuma boleh kau maaf isi bahagia aku aja dia pada orang baik mari walau baik kau kele wa mai kala kau mafkaka dia bolu ngako wo maka ngiki fa roye kau pergi por para ina dike mo ki pagia ya me ko dia ka sai dai roye masa gela ka awal dia lo kali soi por wala banga ai pa imba un cartucho para molar na se vuelve a fiar ko
Father, we will now show you our respect using our Father.
Pulau para kele. Pulau para kafuai. Pulau para koi. Pulau para kautaka. Pulau para ko. Pulau para magigo. Pulau para mau. Pulau para fali musa. Kui mau mau papa. Ai foi ai o malanga yo ai tu kawak. Ai o la sia mo ko salaya. Ko kuila mo fa pulau ya. Pulau la lo miu ko fa malamba. Aro kafua, malaya buku, pulaua, ilau geta malaya buku. Ayah lo itu berfasang berfalu bahayu. Naga moy fakulega baru kumau pele, ayu kea, buku moya ayah malaya kan. Samo lo ayah kau buku dia sungai. Waku, ilau waku mau malaya buku malawa. Orang pele sama kukala. Aole asa kalau kau fai kau ai mara filogio sa bo ba ki alo ge la kau fai au fai ko pero le kala ya sa pure bagafa masua pa la ko fa pero sa ba ko kau se ala ma ba iba ni no pe bua mare ma sa ba ba mare sa ba bo ai fa ku profomo le so ko fa pero ma ko kala pa kere fa kai na ufioba wa baea e ko fa ba ngeima le asa lege o ku i foi numa ile nge yaso le ma la sa ko tupa'i ta ko fai ma ba fio kiupa ta kan le ta ko la sa ko tupa'i ile se be pero le fa be le kwa ko fa pera fa kai pa kele fa kai I would like to thank you, Father, for the blessing the headstone of Pepe Talataina today. Thank you very much. Ea papero sa kakukala o papakero ni Unveiling i pouco tamani fare bom confia fare como causa musao ao bata ma waluma mese na kinifu o loko faia de kare sim fa vai vai de foi tuo ra que lo mo mori a pegar fa kai de avião e a peito Maria ai mais se kwa ia o malo ni ai fa fikai je o ngore ke yaso o ka ku ia kas o ngore ma aro ia o le kamaya Pepe ma aro kala kainga ia nge fa o binga wasa na ko kala cha mo ko o ngore a pela fa fikai ke loi le la ka ka mai fa mo mo ta sa nginga ia mo ko fa ta ma ko kala mo fa ko Ilau sama bani ko le woki sa mo le fo e fa vai ku mo kamani mo fa ko mo kausi o le atu mo dia ko ma ku ga fa kai ko mo ko ama ia o le ma o Pepe ma aru ma kai mo yaso ia fa pena ma ku kala le aka mo fa na fio ko swafa fio ya kai ko Maria ia pai ma ki mo pai ma ki fale a me se voi avani ia ma miso ma ko ngo fio papa au ko mo bagli wasi fa alo ke ole suo fa la vaina de ai na la vaina de yoga ya pakete ya mese malo ko kanisia wale yaso mo ulama ya ole o wale ke ngela ya maristima ya mfano ada vyo bali swafa ya kai ko Maria e uya la boyo lo kwa ya Maria kelero mama malama chuba e faina bole ni parece la kai ko su Maria anu moyo ko ka saka ila se lo ri ya ya lo le kwa para le fa kuku para ko ka ko babio o ke se kai bea ke la usua ko mu dia ko le be mo wa ya mo wa le be mo ya ole rekan pa pai o uma foi ko pai para pane i lo ku la ko baru kai le ko le para lo ga ga ya fio ya pa ke kai sila foi ya mai pa ke ma o pinga vai ya va ai per che fa pena la uno va poi lo fa ya esa sabe hoy ai panon
pele ka ba ke to me ba penga ko pa ya. Ya fa pele na ma musa ko le fika is. Ya le fo ko ba ko fa ya ko pura ma ko ya sa ko ba pura. Yo ye ko pero a ko lo ayo le ba wa luga fa ya pa ke le o yo si ba yo le kwa. Kwa ku ya fa lo ko le kwa le. Ya ko wala wa uba ba ko wa sile sa wa unge la fio ga swa. Ya ko fa ni ko wa le ai ma ko mo ira. Le wa fa pele. Ko wa a ko la fio wa ya kai. Pero que ya hay. Ya ko ya ko de ba ko ka wa. Yo el hem. Ya ka fa sa ya le fun je so. An ko. Wala swa ka swa ba. Le memori yang kau ada kalau lama, semua orang ia pun semua pakai pakai mali yang dia dia pakai. Malos. Boleh semua kan semua. Dia pun makan dia pun para lagi tunggu apa dia nak ia save mai itu saya. Ya, semua kan semua. Ya awal aku berpikir nggak saya bisa berjuang, saya ini harus saya. Ya, ayo kali lain ini malam. Ese era el padre se fue con copa, lo le ya soy esa, como me la la. Le ga ka copa, wa copa y dua mari y la y puede fue mai. E ka okoa, ai ko pole e ka ka la ila no dua. O el magi ya o timo de ye. Le la ka pe o le. Copa le la usio pa keli. Kai fa mali. Ya kau le ma ko ne yo ko simio. Ka na ko fa ko la foma. Ka la foma vai ma foma ka la foma vai ko inga mo fa. Ya ka la foma le la fioma. Ya ka ke. Do ya ba ko lo o ma ya ko ku ma mai ko sa mai sa mo ya ai ai fa ka ma ya. Ya que roga uma copa de fio, e eu se cobrava. E eu lá banco, como foi a que para Europa, e eu sabia foi a fio e a caico, e não foi a. E eu se sualea, o ar vai fazer mais aí para patia, lo e carecia. Kai o li. Kai o li, kai o lopa, kai foi. Tau vale. Ya, isso fica lá. Vai lá, não sei. Vai dia vai, cai. E o cara pai, ela vai no programa que eu vai foi escola que eu vai paquete. Tau. Porque ele é o bom e ele tem ninguém. Foi ligar para você boa, você dá com esse povo. Kayo le ya un pai de foi para fato boca. Ya oleh kais, lagi kais. Ya oleh sua karya yang sua. Oleh sua kan sua. Ya oleh. Ya oleh mak sua dengar men.
e fai mea ka me kiki o la kiki kuma mu o Samoa. Dalam ngaka ka penga me fu ko me kia. O le ki na ba penga. E o e sa ko ko e o e ko ai le supai. E o le sko kan skor le. Pai o ka sia. Ah, ele o vale lá o info na fila na ko para. Ya, ole la ko. Yo vi par. Ya, bani ka pengar fai no mea. Ba ko ele lo ko ka ni so sa ko sa lai ko ai ko mea. Ba pu sa pu, ara ba ko vai fa ka pi fa ka la ka ba. Ya ba ya. Ya sa ka la ni ko i ko ta ya. Me ai ya ba ya. Đây. Ya le. Le o kai de mar, ka lo. Malore pa mali. Ya ko fa ni kai sia le ngai. Mai mo ngai ko ka ni. Ko ko ko. Kai le mai pa kai de moeri wa maka mo viero fonga e pai ma ko fa mo bodi le pio me kai ko mo pai o ai rua Ya kan ko mo mai aku le suai ro pulanga pa mai. Yo ko silo e rias. O pa pelia. Pe ise me o misi fa mole. yo eri Oi. pa wa le la fa soa ma la pule na makai ka ko mafkanga ilungo le lau ya le yele le kama kai kai ya le ka ko pese le songei ya me si foi le kama pe skengo le anga sa ya o bia me Ko ya kulaka. ya Langa leo ko e ka ko sina lo i o vai ke le yo lo manga mo o su. mafkai Aro fa ko le yo le la u la ma fa e le ko fa ko fo ya ai ko ko ma fa fo ki. mogi A le yo. na nga o le kupu e pe mo fa ya Ai. ai pe o menga wa ka pa fuai ai alo yo fa ma mo ia lo fa so E o ya no ai mo hi mo ya sa mo na mo o lu pa ku. awa O le a ka fe da ka o ka ma ko. fa Kai ke ya ka kai fa ma. kai Kai fa ma. Ya ka ko kuala. Pa ia le fio kuala pa sala. Sa kuala fo le ka ulangu. Le ma ko. Ya me se foi la ko wai kula fale ke ba ko pe fale ke ma ma ya sa ko ya ba. Eu que loa te amo hoje o se pede se que mua le si des ile la no la ko lo so i ko so ya me se pone i lo fa te ya wala ene fa mangi ke inga la no oi ki kupuma mai ya ai pa ina la ko ba ka bu ka ko ngaka ko roi fa no ko se fa ko fisio wa san ko fa te ya alo mai la ko fio ko fa lo alo le la fio ka ya kai ko mai la yo que de lo pose do va Pepe ya pose do va fo Maria vai que para lo ole para lo que ya que lo pe fa como ka wa ko para la ya ko mai ata mo ku sa mo ngai ya ya wa ko fi hangalo fo ya le swa fo ya kai ya ko fa le yo kai lo lugar que tem fogo por tomar en Galicia y museo kai ya ban fa ko ku fo wa ya ila teo wa le la ko ya ko ila ka ma ki fo
Au ai pe poli. Ero pe o ko fa so no mai a ko ai ma ka punya pa mai opa. Ya, es el mawa el me moe manga kuak tiai kai ko tole u pe fai ko malo fas ko upa. Ai no ka malo fas ko kai ga moe loa. Ai mo ki mo la ko moe o ka malo fas fa. Ya ai ke no mala, relo mo ko ka moe fa mo ko malo fus yo fa pera. Aro mai. Ko bangak na fio ya kai ko. Olo ngari. E ya bio fa ka ko inga. Eka kau aga ia dia masuk sekarang, poya sekarang kau mai dia ada di dalam lagi. Awal dia sudah kau ikat kau pergi email dan kalau mau kau ikat langsung itu, ya pelan itu bagi yang awasi bahawa bagi masuk kau. Kau faham ya? Kau sahaja dia kau ini, bagi dia dalam kuah. Wah, bagi dia kau Pepe mangaro kau kainya, dia mangaro dia. Ngaro kau ngaro kau ini kau saya kau kau ini. Oleh dia yang kau baru lupa dengan sepele, kau jika kau yang itu kira tak kau kaya kalau kau yang buka ini dia, awal kita sebenarnya kau itu mangan orang ini, boleh kalau yang kau mau berusaha mau kau itu sekarang kau. Ya, orang dia oleh, perfa kau sebab perfa mangan kau itu bagi yang ambil siapa ini. Ya udah kau tadi, kau kata file dia, oleh dia ada murmuri, kalau dia kau ya, au Pepe maaru kakai, fa mawai dia kau, awak kau ya kau Pepe kau bawa jangan lokak kau. Dia fa mawai, Pepe maaru kakai kan. Ya sakam sebut berjalan uang boleh. Apa yang kau pakai ni? Wala ropek yang mengawa kita pakai oke mau boleh kan sia. Kai parualo, kai pakuku, kai pakamari, malole pule, malole agalei. Kau mangga permaku, kau fai mayala ia lau, kau kula baika kula makuku, laka, perpaio le kanesia kau sila le kula. Fa aku maku lo kula, dia lo fai lo kula, lo fua kiefo, dia vio ya kai ko lo faaro me ya inga, ya lewa abusui, imaku papalangi ko usaya. Moria kau waya, kau iyo tak kau karisia lo mau ken. Aku ini pasang, ya pakai kayu kau, pasang. Pasang. Kau dah besar baku fal masa dia kau semua agak solok terlalu kas. Saunei lemah ulang, saunei lemah ulang. Bale pompuele sua, bale pompuele sua. Eu fiatu le valea, eu fiatu le valea. Paku eu olhepea, paku eu olhepea. Ya tak, pawa, ayo olhepea. Kawalia, jangan kami bukan kau yang maori, ya, jangan kau yang kau pakai tak jai. Kau pakai kai kai kia yang macam apa itu laku malam-malam.
Dai palo. Rồi lắm cả. Rồi. Ngapa sisi la ya ya ro ko ro me ro ya ka ma ko ya ro so ko. Ele ka isi dia. Hey. Vai, dia hoy. Dia papel sa barang. Papel sa maku. Ya, oke kali komputer la maku la la kali kuda. Bebe go ya. Eba AS ya pakele ya mosi la la uma. Yo, wa fio va kasi me foi lo vai voy es uma lo uso. Ya ya ka para uso va ka. O papel la maku kala. Eba ya la lo sa. Ia la ka fa yang na fio wa swafa. Wa sa lo keli ya ko fio wa meso me mo kofi. E aí for ka ma kofi e ma lo lo ke vai desa fa mai ile e uno da la. Ora o de reida. Sa ma te ki pe ki fu ko e fa mari ka sa mo ane ko vai ko yi. Kai. La fio marge. Ma wa lo le la fio wa ya ku bi. Kai. Palova, caio ali. Decida con si sia mau sa sia commenti ma so fuori che ya ai vangaggio para wala sta video de mi ngala na. Asa sia yo di mana ya. Sabi. Ya, la fusión a la con fai, ya kalau lo ngai la fusión. Dai palo. Dai pe. Dai fai. Dai palo. Ya que va siapa? Itu perlu vale campo fuori un po'. Ya kalau lo vale la fusión. Se Pepe. Dai palo. Ya, ele ngalo foi a fez o babau. Ele tinha por foi a ya sila pa kai ko ya ki o ko fingi la ba be ya ra so ko Pepe ma ha ya. Ya fa ko na fo wala. Kai. Mole ya causara ia e ala la mai le carecia ko a ya pusa di supo ale mo la ta ko le fa ba sara ya ba ya yo que cal comune e ya so que lo haga a bacanga
nga mai apule le rofu kurang la pio ya kai ko mal mo yal ya ka ko wala ya ka pa ilo swafa da mo ka pa ia o va fe wala e ya foi fa mo lo ko pe no ko fa ya e ya ke ye ni ya o va fe ya o ma ko lo ko ma fa fa o yumi na ko ma fa ga ma ko e o pepe ma alo para kai na e ya foi fa sua manie o mai o nga ai para la ki sambo e ko saudi ba wa ma filha sa pai ko ko le fek no ko afia ka ni mo ni ai ya ma fa pelea wala ya sa di per ma fu wa ma ko so fu le o ko kai me ma wa ya ma wa so ka ya fa nge yo fa nge ko e la ka ma ya ki e ko ko ya wa ma ko pe ko la ka pe ya ya ko yo le ya ke ya la ya Kai da lofa, kai da lofa. Emilia. Sampai kala ni si koi ka pe ko ke la la. Ka de mai ba ni te kama di. Ko ba pe dia. Sa da rua. Ba ko lofa ko ke. Ang papel na makukala, ang fai kuha oleh lofa, oleh bioma ya kai. Ang papel ya sa makukala, siya makulaban makukapagdenya, kapag mole laka sa lupa. Pati kaya nede pula yung pakeli magkakagani siya makukapag ko. Kung iya ko kipapela, ang papel ya, siya ko bawa masya bawa. Apa ko lo mo ini yang sapat ya boleh koking sama saya ini aku mengaku sama ko ilu mafili kagama ya kurang ko fa pa baba ila so fu ke yo pada so ko ke no bele lo ko ya kya ave be yo lo koking sama mai si me ya la no ko ingat pede ya ya la sa ban ko mai no yo ya ni que esse se vê lo é ao lado o lo koking sama ka Ewa ka ka ko ila ko fa wa yo me ko ka ba ki so ese ya vai ko ina mo na ko e ni ki ola wa ya ko fa pele sa ka ko ka na ho sa do ya ma ka fa ya ko fa lo mo ko io lai ko ka ko sa ba dai parado Aleluya. Yo kan komune, pa yo la wa sa la ka ese do ko una ma ko na pero lo ko. Pero un ma ko. Ese do ko sa ya fio ya kai ko fa kela. Ya wa sai. Yo que lo hay ese kai mi ta ko sei lo ila lao fo que so ko lo ko so fua. Ya so fo asau. Ko fa pele sa ma ko kala ya le ma ko sisila. Pa ko se me go ya ila ma ko fai. Au se me o ila ma ko fai. Ya fa pele ko wa lo fa. Pa la la no ya ne ko si o que ai no se o ko fo ko le ka ka le lai le ka mari. Pa ko la ko sisila pa ko fa fo ma. O wa gi mai ko winga. Wa ko gi me ko ke kai ma ko me ma pa ka ko wa ya me na ko fa ya ko wa fa pa. Ya kala ka ya ko ma fa ro pa kai. Ya mau para makhluk kau, makhluk kalau boleh dapat berfalar lalu boleh kuat, ini berfalar, ini boleh siap lawan, ya boleh berfalar boleh di orang, ya masih deh, cuma pegang,
koe kau fai ave isi la ko koe fai kua ma tele jau se kai ko le ya so lo fo le kua ku ke kele ia ma koe ka so ko lo ko se kua e fio ga ya pa kele ka pa au kele ka pa usi e me se ko ko fai nga ka fa lu ko fia sa bo wale ya kinga inga wai le ola wa ka disia pa ia sa mo poko wa fio le mapa fa ke ya lo fa le ku ka pe la ba e ka sa ya pui ala pui ba ko malao ya ba ko ko so ko fa la ba nei ave ese gas o fai mo se ku ai ya ka ba fu ka pe ya lo fa le ku ma wai lo ka ko la umi mo lo ka ko so ku ma lo inga yo lo kala ko le ako par fa la ko fa la ba ko This is your last word for today. Not long, please. Yeah. I know you want to have a rest time. Sorry about that. Yeah, okay. Wa mawalunga le fa ukanga. Wa niningo le makangi wa pau foi le falea wa la fa ukanga le yasu. Ko mangaku lea. Le ga lo fia mbalo lo pakeli. Nga se kasi ase minguke o ke kapa fuai. A wa le walking samboa. Le ga samboa le poko. Ioi. Ia o ga maelea. Ia o fai leo se whakakai ge asu. Lua maguae ma asiaka. Ele ma whaianga luloa le paa o le kalesia. E lenga leo wakako whai mea whakasi, wakako muki mea whakasi. Aia whakaoko Samboa malonga la fua. E kasi a Samboa ma whanu pela o Samboa. Pea lea. O leo wa. Ai ko mai langi le la o kamu kai ga. Na le. Wa balete foi la o tu ga. Wa ma ape kwaki pa ia na si bare ku. Na le. O ba ta hoa fio ai pa kele. Ki pa ke sa lamba wai ko. O ka ko ba ko ka ba. Kai. A ma ka ko pa kai. Ko e pa dia sa la u. La ga lo se era sta bari. Oia. La ga lo au bai fa por ni pa. A fai ele isi o ele. Ya, o ka ku ga para. Ora makka po. Pa na kule le a tu vai. Ya el carro por la más o fechovín para ver que vai para que. Ya, Biar pa. ah. Sele mua. Ya. Sabe pela vai. E ia ile mga o le aso ni ngei ia maaso whapengei o aso Na lie. ai mai kau mali koa o leo o mai kau waku o le asi i lo sa Na lie la kai. ai sa iai le mga kuma le langonga ia kong wai kua whaangalo ia oe a fia pa i o kapu e kalisi le afi o aku kapa au ma inga e maisi le alala kahi o le mamalu o le palupo Lie la. ma iai leo le mga kalipomu lea ngai whakamamua i le kulau sola ma le kani wanu o wale kau au ma le pai o le kalisia e le ngaka fui leo le au masa Kai. Kai. ai pagua o lea Ua va. kalipomu wani o le almaka mo fio le a koe la unga i le si akua ia a le alo finga ngalu ia ai au maia no faku wanga lela fai a kua se ka ku kasi le le pu ma ko e vavi ia ora so aku le ma le nganga fa no sa le mua Kai tu ua va. Ya, e se le maka no fio le whakau le fo e le o nilo i le lo le si le whanga a ko i ngolo umbai koko. ali Io, le lo e di. A whakaoko ala la fua marige yaso makulanga me whakela. Se le maka i alo whakau. Ai, o ke whainga kāgo kala ngo i la unga pa e kala ngā kui ke lau.
Langa le fio mai kuala I ko le lang. Awa ele ngaka ele fauso le ngafa ia anga le o. Ia anga mari bau. Ganga mafuai le fio mai o wala le. Ia anga kamalangi le mafuai. Yo. Ia la kwela ngala le fio mai kuala ni ngol ka kula. Fin kanga le ko kala kula ko ia to la. Yo leo le mea o ke le la unga ya kuana o ke la unga ya le ngua e rigi lan o ko o le aso le o aku e wha leo inga le ko wha la ngai pe a lu ko le kumu o le kapa au malonga kula o le kula malonga kapa au ya o aku e wha leo inga si ko wha kau mo moli a waka mala pe o le ala nga o le kamu whaiaku sa le mua ba mali maya e ya lo pe Langa au anga luka le ngaka I whale. Ngaka tau kei poko ai. Io, I whangoka le kai roko me le kai sousou. E peo le ala ngā roka uwhaiaku. A me koro e le mga ia le fio bai o kuala I kua le laula. Ia, le ala lau whaiaku. Maria lo whingaro, e se uso kai au. E ke o ai kulanga le au kei ai. Io, e o kaluako. E mangi ngoa le kulanga le ua e whikala iai. Ele kausa ini sakai au o le whikala inga Yesu e kusa le aso e kasi mu kausa ngai au a whai o le a se awa manga ma se kau kua le kale si orga a whai o le ua e ka ngore kulanga le o le kanga luenga whai wha kasi wawanu ka ua le whalukoro pe la kiki pe makupo whai mari wha kanga le ua iali pa ua pe o le upu e whai malo whaleaka pa ua male so o le kiki o le pamaro ai ngā o ade ma o ka whaku I ngā I tea o le ana ngā ka mwhai aku e pei whai ngai whikalai o ka maikinga o ka maikala ngā kai whale pelo loko pelo ka luka I loa au wale lei ale aku Ua maa e ke wa umba kulanga o le whatenga pa ua ala ka kalo ia ko e mara ka sanga ko e mara ko kua e ko le akari vi a ba e lua io le ga sila gei ngo fai au mar fai ko ala sila na le ba fai ko ala ka sala mua e wa ka mua la ma ba ia e mongi mi fa mau o aso a fa pengei pe ia o fai aku aso upu pe la iki kama ma ko kanga ia ele kuma mai ngai o ma ko aso fa pengei ia ai uia le sala mua Ole ure ngai ai foi a makau foi ko ngai ku mena ka mai le lan. Mali mai ya. Aua ngai ku. Ia, mali. Ai ko sila mai ka kare. Ai wo eli. Ko me ka mai ke mo le pepe. Ka pera para. Fai ka ka mali ma le babe. Ale ka fai ku de ki a ka ke mai. Kai le ua. Wa le ka ko. Ya va foi na hora da que me ka uno que le final, pero isso kai ma uma ma au sa fai ko. Ah, que cumpra. Ko se ko ke a. Se ko ke a. Ya fai se ma ko. Ko peri. A komuau o le whakau al kako o mua I ai le mau al kako mai kuafu. Le angor ko whama le whakokanga sa hiri o mau. Ai pangalia sa le mua. O le ase le leo sa ulaunga mangia upu le aso. E le ka ule le iaia. E alo whangia ue kangaka o kako mafukanga pia whaaloano iawe. Ai mo kwafei kakanga ya o ilo le alufa ya kia a o makukala manguia le launga sa le mua o mamanga manguia le yaso mo foi fafai A le loeri o le awa mumbaru le iko le oa le fio mai o le fio ya pakele a mai sor kamba pele skenge le fio ga ya ko ya vi male kai o le nga saya mai se pa io ai nga lua mat le loeri nga e manga kuala upu mo fo ya pe ke o le kai mi fa o ku le melo ka ke fa ya kusa ya kua ka ke fa ya kusa le kupo fonki o le puya kua o upunga o umale la o ke le fa o pe la la ga le wa sangoa
ua lolo foi lo koko lele ua kali le sua i le fionga ia pakele ua kali le sua i le fionga i kamba pele skegi ua ka mafa le paia o le mafukanga le walking Samoa ia e maise Samoa ua poko o le foi ua lolo le koko o sa fakula fai mo karikomu mo fambauni lea ua e kala le ie o le ia o le angengea le kuiakua o le ka mafukanga ngama io e lei sa ulaunga koe faia o laulaunga le gei alo fangia e le kua ia koe whakukumbo e le kua mea ua whangaunga foai ni mea sekele a wale anga le leo le fionga ia kaipo ma le whangau ai maisa le pai a inga lua ia maisa lau whakukanga le uairi e le kau whalupe inga e le kau pau inga le lupe whai ai e le kau kala inga lau koko ringa yaso a walo wanga le lei mbalo wolofa o mea ua e foai o mea ua e forsia ko e foai e le kua mwhakukumba le kua mea ua whangau inga whanguia le kua na raunga e se furu kasi la ia koko la unga o Samoa e iai malo koko a le ua whairo e naso le ngei o karikomu mo whambauni ma lo le masangi le kupu ia inga whakupu masangi le kamali ia inga whakamali a ua lele wa si le whale o sombua ua mako ai fein ua whaangau mea ua e maia whaafukai kaiko whaafukai lau alofa ia maalo whaafukai le mo whaalo whaafukai le pai e ngalua whaafukai koe whoa e le kua mea ua whaangau inga o le songo o kako mafukanga manguia nge yaso manguia le fionga ia pakele ia manga le upu fola ia sao so mako leo ko faso i fua manguia i lea ua koe whai fo tia rolongo le lupe saa le malikoa i le kosini lea fo i lau koe maku mai foifo i le fuaunga kele ngei Pele o sa maku upu sa leo mua ia o pa ia masa kuronga le fiole kuia ko whango kumofo o kua ia lea mai ala ronai o pa ia fo e wale fiole sa o le sa ai mai se fo ia fo iori i fo koma sa umaruma le kua ia oa ia ala kai ia leifi mkau kore kua le mamaru ia sa lea kua ia mare lau tinga lau le o ia masanga i kiu iai te whai mai o angi si kumua koe whai lara ngai e luat kumua ngai e luat kumua i meo mo whinga ma beso kumua o manu sa moa ia ai ka waru e mele o iai ma whapele o sa maku kala ia ngau umanga pa ia kupai mai ia le kulamo lea somo o kufai ia ko ngasi ako o lea ko wa webera le fala ia ma koe ese hoi le meo o ia le webera le fala e ngei kulao le hoi whapele o sa maku kala ia pakele ia maku upu mako o le launga sa lea mua ia le paisa maku lau ke le fai ia kua lofa le vea su kako ka api langi ma ia maua lo foso kua lau le ia mese hoi le fionga ia kaiko ma whapele o le maku kala Papel o sa maku kala la o fio kala kala o ele o fai ma fai ko ka o mori o ko e ka nesia e fa la gol le va ko fe ala ya so fa penge o fa pele o sa maku kala laka manga ko pule ele manga ko fa la yo ele ara fa la yo ale le pule o fa pele o pule ma fa la lo le ba ku la Lai masara mua. Dai falalo, dai ke, dai fakamari. Kai tumba. Kai ole ai ngalua. Ya papel alaka ya uma papel alofo le dio ya kai ko mai la kolega ya o ye ko ya iso bango o mo ko parla ka ko ko ki la ko ko
Aku pia aku para mau para lami pusa. Wale soi fuori dei ngei ya ku pa ku yai. Ko pele ya ole. Rela fole ora kalai ma laka. Ngei ka sa. Ngei ka sa sila. Kalau mai se me o ye pa ya. Pego ko ma ku pese pe mo mo pa pa wa o le pea. Ya te pusi le la copa. La copa laka. Ya pa pelea. Ele ga ir ma ku mga pa pe ai se ku mo bi fakau. Sa mo ko. Ya lo fa pe ko le ko wa fai mo fi se fe wa fa pa ki mo fai mo ni sai. Ya ko ka lai ka sa ko la fai da ko fa ko ye sa ya ko fa. O mea i dia wa ko ile a ko le ora ko le lo ko ya ka o wai ka. Lo ka Ya o ia ka ka mo sa mo. Pero vai ma lo sa Ya, de luego me fai bien kaku ma ka le ya su yo le ko yu a ko telefone yo ko fai ko ni sikara ai le sila dia ba pero ka ko ka lo ko ma sa ke ra ko siang ya marca ko ka le sia ka ko ringo fai ya su pa pene ia fatasi de tua foto tua ma yo Father, your last. Tengo tomato, tomato, Amen. Almighty God, we thank you for the gift of this day, the blessings of the unveiling of Pepe, Marvel's headstone this afternoon, for this hospitality and generosity that we've experienced with this banquet meal, for the laughter, for the joy of being together, celebrating and remembering. We pray that Kaito Malia will not be broke or homeless after all of this generosity and hospitality, but thanksgiving for all of that great gift of love that aroha continues to be poured out upon us all. We pray that we would travel home safely to our homes and again always remember Pepe and his family for their joy, for their love, for the gift of hospitality and generosity. May the blessing of Almighty God come down upon each and every one of us, all our loved ones, wherever they may be, the Father, the Son, and the Holy Spirit.